rudarski projekat jedne kanadske kompanije, doduše istražne radnje na Fomulji, celom tom kraju, to je potez između Bora i Žagubice, Crni vrh. Inače, u neposrednoj blizini nacionalnog parka Južni Kuče i Beljanica, koji je ujedno i najnenaseljeniji prostor u Srbiji, samim tim i prostor sa brojnim zaštićenim vrstama. Imamo medveda, risa, vuka. To je jedan od predela Srbije gde su ljudi, gde ne živi puno ljudi,